Esita mriango ni wane mrira wa kwanza hadi wa 10 vikara Modekai ariho manya mautu gosi garigokala gadzahendeka watarura nguoze akivala nguo za magunia na akizimwagira ivu achombola achenda hata kahikahe za womuzi akipiga kululu na kurira jomu bautsungu wakwenda hata mbere za muviria wa nyumba ya mtawali ela kaingirire bule mana mutu wakuvala nguo za magunia were karuhusiwa pangira homuviriani na kila ririhofika ro amulo ra mtawali kaiza kila jimbo Ayahudi mashononeka makirira makifunga na anji ao makivala nguo za magunia na kulala ivuni homatoashi na ahumiki akiche Esita mariho mwambiriza uvoro malikia Esita wabujika sana akilagiza atu wamuhirikire nguo Modekai ili ariche kuvala zonguo za magunia ela Modekai akizikahala Esita ariosikira visho akimwiha Hataki mumwenga wa omatoashi amtawali ariyekala akimhumikira Esita bai akimuhuma kwa Modekai akamuze gomautu garijwanza na nipa noni kona Hataki akimbola achenda kwa Modekai kaiza uwanja wa womuzi uriwokala mbere za womuvirya wa mtawali ndo Modekai akimtalira kila kitu kilichokala kizampata na isabu ya fedha iriokala Hamani adzalaga andalaja pahazina ya mtawali kugaramia kazi ya kuangamiza Ayahudi gonya akimupa Hataki kopia ro amulo ra kuangamiza Ayahudi ririro kala rizalajwa hosusa akamwanyese Esita kiza akimwamba Hataki akamwambe Esita enda kwa mtawali akamvoye aonere mbazi atuwe ujona Hataki achenda hata bae Esita achenda amwambira kila kitu arichokala adzambirwa ni Modekai ariosikira visho Esita akimlagiza Hataki akiamba kamwambe Modekai kukala ahumiki osi amtawali na atu osi kahiza majimbo gosi ga mtawali manamanya kukala mutu yeyosi andiyengira kahi za muhala wa ndani wa nyumba ya mtawali bila kuihiwa ni mtawali sheria inaamba alagwe isiokala mutu ariye mtawali andamu golozera mtatawe wa dhahabu na vivi mimi nidzagonya mwezi bila kuifa ni mtawali bai arioambirwa maneno gaga Esita Modekai wamdzigizya Esita akimwamba joja kukala unyumbani kwa mtawali be visikuhendye ukaona kukala una nafasi bomu ya kutie kuakira Ayahudi angini maana kala uwe undatuwa kunyamala kaiza wakati dzau wavizi na wokolwi wa Ayahudi undambola hatu hangine ela uwe na atu anyumbayo unangamizwa unamanyaze kukala wangira kahiza utawali kwa utua wakati zau ndo kukirira pa ye Hataki Esita akimzigizya Modekai akiamba enda kakudzumanye Ayahudi osi mario mumu Susa manifungire ambire masidone kitu hedu kunwa chochosi pasikutahu usiku na mchana mimi nami nahumiki angu akiche ndahenda za visho baada ya gago ndo ninda kwenda kwa mtawali kinyume cha sheria be kala nzalagba na nalagwe bai Modekai ariosikira visho akiuka achendahenda jos
arizhokala adzalagizwa ni Esita.